A year has already gone by since a virus forced us overnight to move from this situation to this other one. Many of us were confined to our homes for the first time in our lives. Health experts and the government realized almost simultaneously that the need for masks was greater than originally thought. Authorities across the world suddenly got down to purchasing masks and ordered production to be increased. The need for masks arose here too, and in that scenario, Technica, the Basque Country's applied research center for vocational training, took up a major challenge. Teknikan ikerkuntza eta berrikuntza aplikatu egiten dugu lanbide heziketarako, eta behar bateri aurre egin behar genion, pandemia batean aurrean ginoden, eta momentu horretan sanitarioak ere ez zuten maskara kirurgikorik, ez? Students, teachers and researchers started working to tackle the task commissioned by the Basque government. And a year later, they had a textile lab up and running to research, design and produce masks. It was a long process, and much has been learned between that frenzy start and now. Bueno, alderantzizko ingenieritza egin genuen, eta hola hasi ginen, ez? Maskara bat hartu, edo zein merkaturatzen den maskara kirurgiko bat, ikusten hasi ginen barruan zer zeokan, ez? Entonces, al despegarla, nos dimos cuenta que estaba compuesta de 3 capas, una exterior, la azulita, una intermedia, que es el filtro, y una interior. Nos dimos cuenta que estaban compuestas por lo que se llama tejido no tejido. Es un material muy diferente a lo que conocemos como material textil. At first, the only way they had of examining the inside of a mask was to use an optical microscope. In the microscopy room, they noticed the properties and unique features of the fabric. Vemos que efectivamente los materiales textiles tienen unos tamaños de poro muy grandes y además están formados por una capa, mientras que los materiales de las mascarillas, el tejido no tejido, están formadas por una serie de marañas de los filamentos que se unen desordenadamente formando capas, y esas capas se termosellan. As it was very difficult to get hold of that material, the challenge was to find a similar product right here. The Technica network was crucial in getting the project up and running. Debido a la relación que tenemos con los centros de formación profesional con las empresas, nos acordamos que había una empresa aquí en Amezketa que se llama Papelera Aralar, que había puesto en marcha una máquina que fabricaba toallitas dispersables. The main component of the material of the Aralar company was wood-based cellulose. They reckoned that it could be used as a filter for the mask. So they got down to running tests. They also produced many prototypes. Este es un resumen de todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora. Bueno, cómo empezamos analizando y viendo distintos materiales para fabricar el filtro. Ha habido un montón de ensayo y error, esto no sale bien a la primera, esto es investigación. Y bueno, pues menos mal que al final pues hemos conseguido, por ejemplo, de nuestro encargo inicial, que era fabricar mascarillas quirúrgicas tipo 2R, pues conseguimos dar con el filtro con la capa intermedia, y gracias a eso la fábrica Wolfrates de Vergara está fabricando ya 28 millones de mascarillas al mes. Along the way, they made and tested numerous prototypes in this textile lab. And all the masks they produced shared a common feature: sustainability. Benetan gure helburua hori da. Hartu dugun lurra hau, gure ondokoei ere bai, ahalik eta hobekien uztea, ez? Ze ez da erentzi bat, maileguan utzi digute zerbait eta bueltatu barra dugu.
The aim to be sustainable has been extended to all the other products. The gowns, hats and gloves they have prepared for hospital workers are also biodegradable. They are also working to produce effective transparent or net-like masks. But it isn't easy. Today, very few transparent masks have got approval. In this project, they managed to bring together many areas and groups in Technika by giving that research and innovation work application and meaning. Materialak aztertu ditugu, ikerkuntza hori egin dugu, ikerkuntza aplikatua gainera egin dugu, eta gaur egun bai teknikan eta bai ikastetxeekin batera egin dugun elkarlanaren ezagutza hori enpresara zuzendu da. A mask has to show that it can be marketed. To be approved, it has to pass 3 tests or trials. Breathability, splash resistance, and bacterial filtration efficiency. The masks are classified according to the results achieved in these tests. Segun eta test horietan ze kalifikazio edo ze nota ateratzen duzun, ez? Maskara kirurgikoak sailkatzen dira 2R motakoak, 2 motakoak eta 1 motakoak. There is only one accredited lab in Spain. Technika wants the approval process to take place right here in the Basque Country and is working on that. So state-of-the-art equipment has been purchased. Guk hemen egiten duguna da lehendabiziko validazioa. Ze laborategi akreditatu bat izateko epe luzerako bide bat izaten da eta Estatu Espainiarren daukagun ENAC entitateak ematen dizu azkenean akreditazio hori, ez? Lehenengo gauza egin behar duguna da ehungintzako laginak egokitu. Hau da, temperatura batean jarri behar dugu eta hesitasuna ere. Orduan hemen sartzen dira maskaria guztiak, gutxienez eman behar dutean barruan 4 ordu, eta gero behin egokitu ondoren ja has gaitezen frogaekin. Hau da arnaiz gaitasuna neurtzeko. Normalean hemen hartzen dugu maskaria bat, eta 5 alde ezberdinetan neurtu behar ditugu zein da presioa. Hemen egiten dana da putz egiten du airea, eta hemen aldetikan neurtzen du zenbat ateratzen den. Orduan, zenbat eta gutxiago izan, orduan hobeto gu arnasteko. Orain ikusi duguna izan da odol zipristinikiko resistentzia froga. Eta froga hau egiten da ikusteko ia maskarilla kirurgikoak 2R izan daitezkeen. Orduan egiten duguna da maskariak hartzen ditugu eta jartzen dugu kanularen aurrera begira jartzen da kanpoko partea, maskarillaren kanpoko partea. Orduan hemen kokatu egiten da, ixten da, eta gero egiten duena makina da volumen zehatz bat igorri, abiadura zehatz batean. Abiadura horrek egiten duena da kopiatu odol kapilaretan daukagun abiadura. Emaitza ona edo txarra den ikusteko egiten duguna da begiratu froga egin eta 10 segundu barruan ia beste aldera pasatu egiten den odola. Orduan, batzutan ikusi daitekenez zeo zer pasa dela, egiten dena da frogatu ia kotoi bat zikindu egiten den edo ez. Zikintzen bada, maskarilla ez du balio, eta zikintzen ez bada, orduan froga pasatu egin du. Erabiltzen den produktua da odol sintetikoa, kasu honetan hemen daukagun pote hau erosi egin dugu, baina egin daiteke eta da konposatu bat, daukana dentsitatea ematen dion reaktibo bat eta kolorante bat. Eta orduan egiten duena da imitatu gure odolaren tentsio superfiziala. The third test measures how efficient the mask is against bacteria. This test starts 24 hours beforehand, because an amount of the Staphylococcus aureus bacterium is prepared and injected into this machine. Eta honek egiten dagoena da, jartzen da maskarilla bat, musuko bat jartzen da makinan, eta simulatzen dau guk egiterakoan
sortzen ditugun listu mikrotantakak. Eta orduan makina honek egiten dagoena da, listu mikrotantakak bota maskarien aurka, eta ikusiten dago maskariak zeintzuk iragazten dituen eta zeintzuk ez. The bacteria are expelled from this tube and reach the impactors of the chain below. The aim is for most of the bacteria to remain on the first layer and not to pass to the ones underneath. The results of this test come through 24 hours later. This third test takes the longest, and after this one they are in a position to measure the efficiency of the masks. At Technica's Textile Lab, they are aware that this is just the start down a long, productive road. Abia puntua maskarekin egin dugu, baina bai material dispersagarriak, bai material, inpaktu gutxi duten material eta prozesuak ere hobetu behar ditugu, eta lehen aipatu dugun jasangarritasunaren aldeko apostuaren inguruan, ehungintzak lan oparoa dauka eta lan benetan berritzailea eta erakargarria.